Alter of go video se rehasho vo chom echtri skid y fach. En nu gaan je echtri maar was in tolovri ach skialoch uitje as a skid akin. Vi maar vaste echtri we groeg as ne herg se vleonaga geschegt. Korum as na stallen show ran harap as ne herg ha Eilidh NicDhòmhnaill. Eilidh Dano, maar ik ga niet eens goed doen. Dus Dano hier mag winkelali, zo'n negen schinnen. Dus toch ook kimmer, maar ik ga niet Irland ik wil show. Ga je kallig sa? Wel, ja na 3 written a hachas, wel we zoeken me as a vak. Is gaan we go school vak, nooit maar meer een school voor knekal. Is Charo clú ac am really ddi fan mit giwri ianu nhw dda mi as ysgol ach sé engineering y vacum nam amus yn hosioch chemical engineering so nw'r sy'n rai mi yn iachyn chemistry ag RT is chadwyd mi gredu af os chmasyn so fyrst am gynnymych mi rydych yn ole y ianu ma fa fi'n dolf ar ffodd arfson yn olhau. So va ujakem maar hoe de jaking van de weg en galig is kanan is va teacher of making va Turkish Frankish Mrs Reeves aan een school weg is nog een de chami gaan de school van Knekal ga mi oor met Jenny Frankish is was een kort ruim so mis me groa na sasa woon gro galig akem swa fyn in 'n fachklians met de marsen so was een kort ruim is sin van mijn nieuwe jaren dat gaan we aan een olhei. So ruim mi Frankish is gniolchus aan olhei nepier aan de nation is schortjen ruim is ruim mi blione halharish aan een Leon is nooit een heili mi sva harfes am de van mijn giuri giani va is me ook guru mi giuri fyrir okkar chir moor woon guru barok kormen nauner son vi kopa dan gniolchus is international is klachtig Frankish kujoch. Ach nooit een hanne COVID. So heil mi jachi is van mi har mi gian lokaal van mi giro har kem nog gewoon hollai is haro een udet check gniovachus een aun er in Nederland va kopet kweter nationte ach va een huisstalle in het iska een glo va gaan 3 aun ach haro oprichten het als von gro COVID aan ach een noors een goed mi post LinkedIn Guru mi kem nog eens, guru mi nule vi kwater son opus met de marsen is hanik en dan je was kjouwen huisstelde hugum hoe dat goeie aan hostak maar LinkedIn is hoe dat hij me heen chias is ha kainam nu de vami as school nu de go school en huisstelde aan de David is de koik chiak is hanik sin chias or some school visits van me gravel pretty cool. Tor with the dollar out. She has a header. Sapet guru araketak or son in project the horse of the marchen. Is hanik mi shias. Is hurtadaim guru atakmuat or something. Wonen Nederland le jolis gniochus is with the marchen. Is va bjarn aan er son is gibe international show. So horsich mi en horsoch aan de David is fietse ga. Nam project coordinator son in usgebehe a chudar boek is charokaligus am kalmigin usgebehe ach Wachtam na kai is grua korte di mehen as with the marchen is a falach is so hoshi mi is so mi gopeth le gach departments in huisstalle so va she opeth ma van giro son kutjolis niovges is a noorschen as stoch shiami as en hued mi opeth a gope kodri na marakachin aking international so should come a land ik mi han hall Well had die land ik rein gaan we de kichtelig kom aarders kichtelig even getuigen ha mir wie gemacht forst noch so nu de hoshi mi en hosoch va sin mer ha leschen gin va sin jana 3 marakachin international is hasken line you she na station de niche rank as in jana match na marakachin smuaking is chami nawdd jana rank is laim hin son jana 3 lion an a Paris
is has charwcalig is something when mi brin mi yen va gin is tonic a quarter down ach nurse van mi brin mi yen de herrig is cymryd a fashion Gianni gins with the marsin ach with that quarter down won gewal a skialboch yn huisdade mi yen in je lands na deunis in halwys with the marsin so van mi tiro gebrin mi yen ar dachi so gaan je marketing of own actually we geisio skialboch gun so ha quarter times fa Wel, gyda'r agos, so bryd mae un ysgrifau hyn, rwydach o anas os o ŵr. Han eisiau ffagin hyl'r tos o chwytyn rwydach, ha un Cwrian yn cael jeich blion o fach tos o chwyr o project efo, so hasyn hyn Cwrian yn garam. Ach cwtioch, fam i'r ysgrifau John Ekin yn fastal yn y nîl, fel ysyn cael y botanist. Ham ysyn nhw'n gwneud glafrogiad gan yna, chach o'n eich mynd yr adar. Bwyd gladi hynna. Agos, at y sialti gwneud gynnau yma fasyn fad gan yan. So, se rwyd mae un y gyn, chodd i gamach, ha geis son y fyr yr eich. Ha. Ha cael am charw mi hun o fwy byn haisal yn iddo gwsgalan hosioch ac fad y giwri sé whisky distillery a hawn ach fad y giwri gin i ianu cwtioch is mar fai grach o ddwyr i ianu ach ag yn y naim an y David is y cwygdi ach ar o'n yw'r gins awn fa bort yn y stans fain ach ar o'n leid fain pink sled flavours coils with the marsin is fad y giwri wedi gyn i ianu a fi rwydbach jyffer is Coinneach eisiau yn lan hen cwtioch is mar y strik at y cleachgwch na botanics a hag yma tropicals gaan nhw'n cael yn y hwgal ar y nielan. So, wat de brein die thought consultants with the marsin is sinne de huel dat de mag weer sugar kelp a femin vier va as gin gleachger as wie moet ik in difference wie sien je brein met een muus is in Nederlands with the marsin so hopelijk ha vier va a mis me ek naimsin va goed jiffer. En nu ha fa in laun ha gleachger femin is fys fein an y bar ice with the marsin is hafi fa sy'n ecyn gyfal at y clech with na botanics ac yn hun gwynydol. Ach fa over yn economic ahon cwtioch son lys y gyn fa na rhaid ydych chi chosg yn y fi steoch o sio fas fain a rhaid ydych gymal lwa rwyd yna chanig ydych son coiw 3 biliwn lys gybe. Sy'n rwyd is ha cain am cwtioch fad y brym i un gwrwad yn nŵl stoch 3 distillations yn rwyd yn ei iawn y gach siach gwn eich yn gin. Is fi sy'n y torta siach gwylio'r aragyd ar son ar camfal y dolf cys y mich yn ysgybeg stoch 3 biliwn. Ach leis y success is deich o anamol fa yn gin ag astyr cho gyrryd cwtioch hosi sy'n ei 3 distillations a day yn at y 3 gach siach goen is nôr sy'n fa sy'n ei camal y dolf is ydych sy'n ffwroch gws baroch gar 3 biliwn son yn ysgybeg cwtioch Anna fi gael farag i o'ch gyda mae'r faw hyn anna sy'n yn jalafach o fyr y fochtl Fa gyda'r cymal mach gyda'r grwysyn o'ch cwtr mos yma yn blas yfyr y gyn. Ha mi crotch gyfal fwn hapi dynia. Sydd a hawl anna sydd? Syna. Sa chosnog cwtioch. Ach, anna sy'n gynnau man y David is y cwyg giach charw tor botil bespoken. Yes, fa cwtr moch. Sa sy'n yw'r cianoch wyt yn leir sŵl yn achol. Ha sy'n y gwadr na shelfi hyn. Sman achol joldo said de hound gebied maar ze chocolates a hand en jo gin en jo toch nog kalsen mi has je kan nog klaar zulen so maar mocht de kwad ma had de smenyo gevallen spirit heen maak u toch sami nog eens gevallen en nu nog eens in de radkaffelsklo wel so ze roter is ze pas kan varaki ook akkusje aan dood waar er krop botluur go ze skial che Gyderaf. Yes, sy'n yn over yn eistedd fan y ho coiw fwn, wel, as y hwle hart, gan ei ffiws dyd o has na herach an y cwrs noch yn gyma yn y dol, fat o'r dyn i glwys at yr ffadaf y glasglwys, fyrwch gan y sy'n sont corymyn. Yes, Anderson Bakewell y ffeir leis y miach mi yen yn eistedd fa hen yr ffech gyn gyrw tor dyn i fac al anielant nach rw tor dyn i'r ac al fioli. Eis nach rw corymyn awn y fa
go bhí ann ar son bliúnach in hí. So really imríomh ábhar ag an haisála sé ar son obrichin I dhéanú ar an Élan agus ábhar ar son tuchtúrí sé hí nán cúteach agus sa dhéanú ar an economy agus bhfuil mar sin agus nuair sin bochtaí le snog spirit an brías bhfuil mar sin. Na bhí go sanasach gotá an dói bheit se chabór le pénig an táiseach a sin sin an suoch chan I bhain go roiig mách féime se Hannes dúlí furch gan sin asúne se agus go fegin dearín steirteach gan a gríanachas. Go dearabh agus as an nachchuid bhún get a hásin na teanú is go béhes gin sé dá bharachí go mate for a hán bhn chaine lúcathe golden gin na golden is go bé ach stoc go bhil leis ha crossover gens with mar sin ach go háid fiús ar fioch alap ha mis mé go bhil níad bhaid daichiad taistáda úr óscoilech búna gúscail sin hín agus hat a Gianni rud an jiffer, hat a Gianni na bespoke bottles cúteach ha baroch beachgans creativities with the mar sin ach go cúteach so fiús an rá sé hat a Gianni an is go béhes gin si as an uis spara ha sin I fécin baroch taistáda an fóscoil cúteach ha mai gin bhún sé comar am a hán agus Lena course noch an bakar sin ha sin I fécin baroch lúg turis le jódas ar na helanin ha sin nóchas ulva hí mar whisky region man ha out ar Hebrides mar Speyside Campbelltons with the mar sin vi sin feed vádi doch son jódas na helanin skudjo. Va eurotole ver a gulig sé an seo. Haró mar chechech de an seo vi gold gin ro. Well, Ro? Well, stock ro. Bishine Grager, the first legal distillery a honing in Yelan. Is Haguliors, Giallocan on Yen illicit stills, is with the Martian eyes. Hatorski Allocan on Yen the mother's ruin, Hanas at a gin. Is Guru Torak, Torigan a Madichin, Gaggles, stock under the back. As an hospital, as Ham Mavahine, I na midwife on an hospital store in Vax. Ha cain eice cúteach ar scialach an fiús na a háisií héin a gobad agus go mích soch a bottle gin na gas a maternity wards with the mar sin. So ha mi crach guro. Ach de panoltrum. Ma sin wat a gra. Ach stoch nach roach om mar se ferne herich ach einol besam. Wel sé mi film mar gin an tachari is gepé mar sin joch gelore fast so dat de filmnig na ballig me wat gal van gaan sin kloje go mé ach ne skepé is a hanige no ne skepé is de riest wat bottel sonricht check er so nach ro. Va is van navotels ar a jallavach ag an naim is sé company stranger and stranger a hans hannig as a kiavanach í na hera cúteach sa come eins noch heen is hat an búning is hannig at suas gan in Nederlands wat de fiach in die inspiration ein er son David Curie Giannis with the Martian is sé nu de wat fakel in Nederland ar an plane choat dat sias is ham in ha gemau wie leis an gin could you ha da gorom mar a múth is na ripples ha fakel ar an ganafach ar an trais with the Martian is ha gana 3 indents ar gach bottles ag chliaich is ha well ha strategically on er son greim chamal ar a mochtel ach ag nu naim ha mar gyfal a mochtel ver China machas a vúd man a message in a bottle nor vidig er son a chwad organic is nu dat a kwad sias ar an halú va er son in uske be hat han a loinchen gemach horizontos vertical agin is va conchiancherie Fengsichen nu a víste gearach na móne nu a ha kwad sias ha feki na loinchen gema streets with the mar sin ach cúteach nu a ha kwad tronne vanje ha na loinchen vertical ar a hús horizontal ar an hú halle is hat a snéf fri chéle mar an chló herach is bisine gra mar pís mar a goteoch gyfala gréine duine is a náte a ha sná fri chéle ar son yn ysgybethe I dhéanú. So ha gana 3 scialach ydych sy'n gram I hyn. Ha mi geisio agus an dói ha cwrna mach ein I an divinach an a fi fawalus na busichen. Big scialach gag gan an gymwchtri chan alach ag yn y cri brist rwan 4 na nach rwch ar dwyni bwloch o changeio. Sy'n a rwyd. Ha eidrych fi clwydig
Chafod dyn as y nafys ysmynioch gyfer na hasyn dy smwanya dolysdiach dod gan hwrs. Anna fi maragioch, dych o cwdrmwch ha gyfer yn ysgialwch gan sy'n agor. Ha mi swyd fel a ffyr cwdrmwch, von ydych ysgybeth ma fi aid, ach ma'n achol dyna y ffain ciaf, rysys byrdd asyn, ha dwlich dyna gan cianoch i oedden yn, a tor psychology na dweib. Nid ha sy'n ydol ar ffolaf, sa sy'n ffiach yn i reich rwyd mar sio, ha na bwyd yn y ffain y liehyd jyst byrdd yn fo ffiach yn hyl, ma'n achol rwyd i gynawn ar son cainoch ych, ar y modl, ar y nart, ar y nhaistal y hyn, biad ar i ochlwch eich ffwyd ar y bianna driodd yn hyd. Siwr, mae ste ti'n ag ag y credyd dwi'n sy'n mi cofni? Wel, ydych. So, yn jan y strategi tag. A rhys gyda, fa jalad iafau ag yn ysgybeth fa raharach fo fa'r ŵrig eich dyn eisiau a hyost sy'n gwybod ma'n ysgybeth slef yn eich liawn fa sy'n goi yn fawr yr ffolaf agos fa jalad yn gyda jalad gyda joch na toff sy'n sy'n dyn i fan. A fyrst amais, ha has pys yn awn yan ysyn has dys y lawn ni, ach ha mis mwyn gyfer iolus barwch, eis fys nyddoch yn yr aharwch eich, sa'n nhw'n rhywun dreifych, fi tor dyn i dod y mach ar son draman o gas, ro'n dreifych iachus, chan nhw'n rhywun sy'n ei ian i fwn gyfer nyddoch yn yr aharwch eich, ach cwtioch, ha mis mwyn gyfer barwch speisiag dyn i ar son joch ma, sa sy'n yn habit ac yn yr aharwch eich cwtioch, hwnig sy'n syntro Covid cwtioch gyda barwch dyn y gol sy'n y taig yn ac fwn hacho dyr ar son y gol y mach yn ys, a mis mewn fel ffiws fys am stoch y siach nŵtig yn yr son drama as yn y pubsais as yn taig yn ost. So chan iawn yn arach y deg dyn ar son y gol y mach son drama hyn. Dych o fferys y hawyd mae gymryd yn ysgil yn proffesiynta agos ysgialwch ych yn loi bycheile mae se ysgil o dolofri dynia a Japan, mae se ysgil o dolofri dynia sy'n gyra, mae se dolofri dynia sy'n start yn ei gynnu. Ha gwybod am ein ochus, am ein fiach yn nhw gwy, leis nid y fami as yn oddau fach sy'n gawn sych mae'r Cymru fi studianu gyniochus an y Japan, le'n y cwthar yn Jefferach ysyn, Cymru ian o'ch di wbeth leis na Ffrangi, se ha ydych y fi gymadw li hi oedd yn ha mis mynd gyfol yn cwthar ac un choffasg ar tolg yn y cwthar yn Jefferach, chaniol sy'n fwn ha sy'n yr elanbog, ha can anola ac un ha iolus ac un yr coirs noch yn Cymru fi sy'n brin gynadr o'ch rydyn sa mis mynd gyfol sy'n ydol gyma ffadr nid ha sy'n fiach yn rhi relationships y hogal fydd mar sy'n. Fel ydyn nhw Jeffer yn swy'ch idr na dyn ticsyn na cheb iol hi o tan yn haid? Ha gymaint yno, fwn byd mi hyn y gras yn mar y strig, i oedd yn ynddo ha mi giannu presentation o'r fydd gan byd mi tosioch eich an y galeg, gyd o'ch yr son attention y gol oes rwyd y mar sy'n. Ha gymai i fi'n, am byd mynd o'ch yr ffiach yn hyld, ffiws anna o fa behyn, ha tor dyn chaniol ffys ac fel sy'n has dy brin galeg, un o'r achleachgych, nhw sy'n nid ha sy'n achleachgych as yn nwbydd ac un, y gra gyfal sy'n ywedd yn y giannu coniafyn, cleach yn galeg had, mis mae gyfal sy'n y tort wy barwch ysdiach, yan yn ysgybehe, yan yn haisal y hen, anam yn ysgybehe se dyheroch. Bys sy'n ynghlwni y gra gyda sy'n y ffacol galeg ar son cwtig yn fwn y herach, sa sy'n y gwrt ar i dyn. Fwn sy'n rydych yn jyffer a hon, sa dy gawn so'ch eich sganiau giroch rydych yn generic alap yn o'ch a hawn a cha farsgorn. Dwi'n gwneud charo cael i agos grwg o fi gen y sio charo plan nawn. Yn y does yma'n angrio fach o sen, ha close the third, gyda cwsciaid de harwn. A sy'n bio gaman ha gyma mi chiaid o'ch gyhar o'ch gaman sio nas yn donlian ar tŵn, gyda o'ch tarifs ar o'ch cael y hawn. Agos a ti'n tiachw sio hen, na da sy'n i chlar o'ch sio. Gyderaf, fiws le ddogyn y Coinneach ar ei joch, had yr aharwch y chwmwr as yn blion chi'n y chai siach, a sy'n yr fechgyn le rydyn mae'r smwch o'ch cwtioch, a nhw'n rhaid ffiws branding i hian i le smwch ys a yfyr yn awn ar y hon, ach cwtioch le joch water ha
logan nawn agus hierdych logan ahrochach agus doch an y blionich nach bi cedag in bot i'w snogach rachga. So has sy'n y gwlos at leis yn nawn ach var y fai gra tor bydd yn mi hyn sio gan gyd. Wel, sy'n fiach ar y mar ioch nes sophisticated o'ch ar y sy'n mwyswn na ti fi na ioch farod yn dol ymach o gwael yn ioch. Ach, ag yn y nawn, fe fyddi fi ffosgilsiwr son gybi cymryd yn y gwri agol, ach agos chanwrin, sy'n gwri dyn sysias agos gwael y nawn, dirwch ysdiach ar son joch snog y gwael, agos chanwr sy'n ar son dyn i fi dirwch agol. So sy'n drama gan ysyn gymadwr? Agus, fydd y gwri gol at y hoch, fydd y gwri chwrs i'r yn y slwgan i fi? Fydd sam ysgwrs leis yn dyn gwydioch. Sy'n y rwydd as asyn yw gwybod yr jyffer rwydd yn marag i och, as asyn yr water pourer y ianw gwydioch, as asyn yn nŵl glania i ianw. As asyn gwri gyda mae'r sort of ceremonial drama fi sawn ar son dyn y fi safos cwn agos y fi cwdderau, as na herach fwrdd i gynmar sy'n. A sy'n gwneud mach fein wel, gtor yn y cwl yn cwl yn y poch bwys ys lawn, a hyn dolar na dŵl, a dyn tor ar eich ymwys y merchandise, na y merch mar a chan sa'n na chael. Ha. As a sy'n gwneud mwyn mwyn cwydioch na chael. Ha. Hangar sy'n y gianw chymwr sa ha taistal da ala ianw, hangar sy'n yr t-shirts nhw calmar sy'n y ianw, a sy'n yr glanich yn y ianw eis had ular y ianw hand blwn mar a chan sy'n eis sy'n yr ceramic bottles a sio y ianw sy'n ceili bottle a han eis sgialach mi un wel fa sy'n gwri bottle ala y ianw leis yn gin eis a fa sy'n y gwybod gwyd i Rupert Blamires buig as na herach sbi a gianw fydd yn ceramics bi a menig a gianw dalafans fydd mar sy'n eis sé 35 cl a hon, so an is lwg dan y nirol sé half size a hon, ach sé ceili bottle a hon fwn fasyn yn nŵr stoch o gerwydig yn hon a fydd y gwri a hort leit ceili. Agus, chyd mat y fagen at y ffolc ar jais a hort leit. Hawr ti'n gymryd chaf y cynnau sy'n achos y sy'n lahin fydd y balich holar yn y half bottles yn y bottles tôn. Ha bottle anas a chwyl a hawr sy'n dweud yn iasyn? Sy'n y fer ole, so dirwch yn y fer a chan y da ole. O, siwg. So ceili bottle, sy'n y gin a hon a chasyn yr partnership i ianw le heb celt. Agus gach bliwn a hasyn yn nŵl jyffer dahen i ianw agus had yn ysbiohol had braicht agus dirwch son ceili aspect o hwnt y siar. So fel dyn y Jonas Park son sy'n? Ha. Fel? Ha. Yr ffiog yn hyl. Hanyor, wel, mwyn gyfalad yle yr ianw le Rupert, hanyor mwr an ac un, hasoch y 10,000 ac un gach bliwn agus had y ffodd fan y chicken. Agus, sort of collector site yma hon, cwtio. Gyda stoch mae'r hei ha cosnag y hw mae'r agioch nach bachorod yn y grasyn, so mae sias glad a chala cholor eisiau chaf ei ffeimwrs dy gach ar. Wel, soch. A gaf fi me cwtio yn brin mi un. Agus, cati felwyr i fi, has yn gylwyr i fe New York, has yn gylwyr yn Harris, has dyn hati gynnu fan felwyr i fi, agus agor sgialch yn ysgrifau hi. Maras 3, ham eisiau gwybod as y Rhain York, so Maras 3 cam i as y Rhain, as y Geramarch, an y Switzerland, sfam i as yn y Netherlands, as Belgium, cwtioch. Sfam i an y New York, fwy hyn am y 3 bliwn hynnyg Tartanwick cwtioch, sfasyn ffyr fa. Ach, miliwn am yn uwlygodd gan y Niedalch, as yn nŵloch, agus miliwn sy'n hosyn i gwybod gwydr i Taiwan agus Australia cwtioch agus chan mi rio ffyr y fi as na sy'n ach stoc mi cormon o gobawn agus gniofach ys mwr ac yn yan y Japan agus cwtioch ag yn chlo mwr cwtioch so fi ffyr un sy'n o'ch na rydyn ni ydych sy'n gianio sy'n yn sy'n y dyniol gwybod laim Peter sy'n ar y fi an y Japan an Australia Hong Kong sydd yn morsyn so stoc yn i gynghor yma ond gynnig mi hun on Dech o mwrth y hannu o'r dys gyda as na hati yn has. Dy rhys yn harwyd asio mae'n iafaion, a mae'n ffasan yn y fi gahar o'ch dyn ogys dyn ywst. Wel, ha fwr chwyd jan eilio fach sac yn as y nwyth ac yn hun. Ach, an y Americau sy'n nid y fast o'ch 20% jan y wbydd ac yn ywst jan y bod i lac yn y dod halda sy'n. So a tor
Als hij zijn haastig ieder ook kan zijn, want als je nu wie als een nu gaat niet zo'n 10 miljoen, ach had de hoogste zien wel internationaal, ach voor een 10 miljoen hebben we het nog geen. Zo als je haastig brandbuilding maar gaan zien, ach had hoor u internationaal aan zo'n in Nederland, is een Noorse ha u jak as na spirit na kin kujoch so ha fira. Han er niet kosan aan ik steeg aan toch nog een mugge aan de doos me met je kistokte gaat die wat de hennen aan kila leren gra. Dan met dat pronine kan je een pio richtig gebeuren van de. Interessant. Ha wel we gaan vier college guru is gebeuren aan limited akin ja nee. Yes, ha ga ik dat mag. We gaan vier eentje nog gewoon fuse lui heen is lemagrani kujoch wie hakajnam nu de hanik de bochtile maken. Het was hoe de teorie verder is. Wie han de bochtile de jas een huis voor de marsenhuis. Ham ik kratje me gaat 4 college kromi haast er een jaar lang kujoch. Gaan we gaan kort zitten de week in de bochtil vallen. Gaan we. Toch me gaan kort we gaan vallen. Ham ik kratje meer. Hij is ha weer huis morak in Chias en artasik. So ik kratje me gaan heen zo'n curie in Chias er zo'n hekin. Wel, ha ik nog dat. Nach door het van de frozen ze had dat dan staan in de is. Kan je wel goed kalt toch op het camera tot train. Wel ha tosho geschieden van Harris is ha wel nu de hoogste van daar wil is koik giak va niet waar hoe het kan het stil zijn alle Janu for size company alle nog ha Janu ach nu de hoogste va 10-year waiting list dan is wel als je een kies gevierd dat zal er een haar fusklugs waar femeniger stils zo ga je le company van een touch Shinje hier thuisstelde aan alle vakken klerkes. En dus ik ga het 3 klerkes had 4 waar. Zo hoort ik zien lessen. Is bij een moltak in het zien wordt hier moer. Vasker er niet. Van gaan nu de molte janu er Nederland heen. Zo bij Shinje fijn is een sterk. Smoorsen Beatle tronne vroeses as a still room. Yes, maar voor in Nederland gaan we zien kopen daar dan salponch. So han fermentation times akin na sache na toigene taisalder nalle von na halshin kopen daar dan salponch. Is as een fuse January ski aber akin with buck na zien hier von Norsen bitte fein noch mit jenat kustars karsonach bischu kopen daar dan salponch op de machine. So is een Norsen as giant process as still room. Bia dat is schachenbrein na casks. Yes, Norsen bina casks adult shias gonna warehouses on artasik die doch shias a rod. Yes, kujoch as een goins nog ridunje von maristrik ha got er warehouses hogal is gamal ars with the marsham so bitolian het hij zal er een fuser na helanden is archief moor biat dosku glasluch no Artigen moord marschen is biat exactly is biat aan zo'n plionchen ach maar waarschijnlijk janischen haroshin viach gere heroch whisky avan von ha sok valare janu so ach 3 plionchen spar plionchen janenisch gebehe aan een glasglu. Zo wat overigens ook kunt er nog gewoon goede kale wasje janu in Nederland. Snorzen als jij plionchen via de Cask ha bottling plant in. Die toch tu alle aan een hoopvlog zo is misschien janu goede bad janu bottling aan een snorzen ha zien 5 uur zo'n ferry zijn er zo'n woodies uit snorzen bij en dus gebeurt dat fjärran hulp. Quoi ça fait de toch dat je van wat kamerlis geweest? Ne Cask hier bij China fijn voor Amerika. So ha femi zo'n is gebeurt allapa femi hoe we kunnen Cask wie gelijk zo'n bourbon nu weet ik alle een hoofdzaak so bij ga je skippen naar de Kentucky naar de Ronald School in de thuisstad hoofdzaak kopen de Buffalo Trace is Heaven Hill so wil je ook een bourbon session kan ik zeggen is bij kan ook wonen thuisstad in Amerika is bij fijn Cask in al de show is bij kujoch klaar fijn klaar sherry so as a Spaan kujoch so bij fijn dat ik kan nou gewoon in Nederland beetje klaar is. Vindt u gaan klaar zo'n daar hudes. So
lot is gebehis motion fit die ferale gleachgus motion station I beatadolf atginaller so Jan gericht. Son session hakur en dagar in skeve. Sé gujaraf fiech is gaan jaar sien klachtig coloring no caramelling wat maar gaat gra no calcimi aan is nice. I feit nie so en jaar so ha voor goed aan in skeve mature aan een bourbon cask. So een jaar zo aan een sherry cask. Is maar bij jou er sherry ha een storige. So een jaar zo toon een storige en een jaar zo woont gerecht hier of bourbon houden. Is dat maar eens nog. Wat je er zo was? Een jaar zo gaan in lesje sherry cask ha een fruity ha farsker weet ik maar cake aan een olwak nu weet ik is han jaar zo'n is light is zo'n barok blossom caramel is masons with the martin. Als ik maar iets nog daar je wat heen reisje. Wel huis dan zo wel ga op plan nou. Wat plan nou? Am I haast het al lesje flow. Lesje flow en is gebeuren. Ach wel ham je weer zo zo'n Keith Blione. Is ha fiancé ha kom Colin haar gloset nalchen in Nederland. Is ha sin aan het tijd granny Shane aan een light hill. So ha sin een draasta ha sin Gianni en hij naart. Is ha sin kurs living room is kitchen uur aan is ja. So houd al genoeg weg. Ha mi dol genoeg weg. Er zo'n een aimrie tjach ku you. Is yes een knop het holish. Is ha kort en gemore wie fasker goiers nog sasker me farend en kujoch. Wel haar wie gaan eten nog weer preinjucht. A gaat toch niet ook kan bucht als een jallig. Gaat de gold met zijn schip herief. De meentje. Schijn je met al hoorse goed. Gaat de gold met je maar schijn je met al hoorse goed. Anders nog materiaaletje. Was een geitje nog een kleintje skiel skiet militair. Skiet militair. Dank je.